I pozdrav svima, dobrodošli na novi Game Instruktor Gameplay. Danas gledate Counter-Strike 1.6, možemo reći epizodu 2. Igramo sa poznatim adminom sa moje strane, odnosno sa Download Defeat the Balkan. Vista, što ima? Pozdrav svima, ja sam Vista. Neki me znaju, neki ne znaju, ali evo igram s Afitom danas Countera. Ma ja, malo se učimo. Bušim ove nubave. Malo se učimo, pošto smo osnovali neki klan. I tako tu. Nego Vista, da te odmah pitam, reci mišljenje o mom kanalu, pošto ti gost i tako. Kanal, šta si ima govor, pratim čovjeka od početka. Odličan, sam ne znam što se stvara, hater, što je teenager. Ma ja, ba to sve. A ja. A hajde nekaj. Mora tu biti kod nekog. Aj, fuck. Nego evo da ti kažem, malo mi ovaj server promovišemo. A ja. Pa razumi. Što restartuješ uvijek? Evo, hajde sad neću. La 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 la. Šta je ba ovo? Šta? A jedan me ubio, dva, da. Double kill. Evo, penta. Amo im rush u bazu, ali kroz kuće oni. Evo me gore na našu. Nemoj, neću na sredinu. Ajde, popi se na ovu našu. Idemo gore. Tu. Idemo gore i u njihovu. To ćemo uvijek pokušavati. Čuvaj strana. Tu. Upadaj dole. Aj, ubi me. 1-3-9-3, uzmi ovo sa 100 metaka, kako se zove, ja zaboravim. Sačekaj. Kako ono razumije? Aha. Guns 1-3-9-1. I samo im uletimo dole lagano i rafalamo, evo ja upu dole. AVP 9-1. 1-9-3, ne. 1-3-9-3. 1-3-9-3. Hajde ja im upu, evo rafalam. 9-3. Samo da me ne ubiju kad punim. Tu. Ja im upu, evo rafalam. Jaj, ovaj neki ima. Oj, pa nije meda da nam sad. Vidi, pao sam, oho. Aj, bala mi dole, ja i ovaj, ja. Ma nije meda nam, ne mogu. Pazi, jarane. Štekenzi. Evo me, des. Hajde, eto me, tu sam. U njihovu, aj, trilion ih bog. Spas me dok ja punim. Ne izlazi na prozor, vani su. Ko me ubi, ba, cheater? Pa vani su, bolan. Aj, ubi mene, haj ponovo, bježi gore. Vidi u našu. Aj, čekaj me, hajdi ti već. Leđa. Aj. Fuck. Ovo nam je danas samo zezancija. Tako da nemojte da bude nekog hejta. Što ne igramo dobro. Ali vidjeli ste u prošlom klipu sve killovi sa AVP-om, tako da danas malo pokušavamo da rašamo ovim debilima. Hajde Vista, ja sam prošao. Aj, fuck, propad. Aj, pazi kuća. Fuck. Help, bitches. Help. Puni. Aj, koji je reload, ne, fuck. Aj. Brate, ako se uzme AVP, onda im je džaba ne igrat. Jer ono naš fazon. Vista, brate, pričaj malo. Au, kila. Ajmo ja upoj dole. Uj, tu, ne, fuck. Bježi pa sad AVP, ne ja spim boga. 3, 4. Vidi, baš. Aj, double kill mi uradi. Jedan, dva. Uj, koji nozum. 3. Ja ovog debila ozlijedim. 3,
4. Op, 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 op. 4. No zoom. Fu, ukradem. Evo još jedan. 5, ne, 4. Još jedan. 5. 6. Aj, sve i više gore. Ne! Aj, kako ga fuli. Gleda cheater, jebem. Ma, bježi, pa ne. Debilan. Ali dobro, nadam se da se možemo izboriti sa njima. Ajde, motherfuckersi. Sad ću im semkom ući. Jedan. Fuck. Evo, gdje je scout? Evo idem ja, M-ku. Evo sad, brate, sa pticom 1 kill. Uff. A fazon koliko ih dobro ozlijedi. Aj. 1. 2. Koji head? Aj, 3 tu. Nemamo sad AVP. Uff. Aj, trilijoni. Treba se riješiti ovih. A kako me uvijek ovaj debil? Vi sta napreduješ? Ha, 1-0 je. 2-0. Pa šta restartuješ? 3-0. Idemo na 4. 4-0. Idemo mi na 40. Jebim ti na... Nemoj sovat, ode noga. Oj, ode kanapote! Uff, kako ful! Aj, fuckeri. Ero, ja sam da znate, mi ćemo još minutu, 2 snimit, pošto imamo zakazane turnire danas. Šišanje. Kod Nene. Dobro, to ćemo poslije kad uradimo ovo sve što trebamo. Evo jedan kroz zid. Tu. Nema. Ne! Kako me... Vidi ovog. Tu. Kako ovaj? Ajma da farmera. A lezi ti vši. Makaveli. Mojte. Reli. Aj, još jedan kroz zid. Ne. 3 HP. Aj, fuck. 3 HP, 2 metka. 1. Aj, jebim. Vidi ono. Da, napokon je jedan nozom. Fuckeri, idemo još 2-3 kila i to će biti to u ovom klipu. Ajmo, jedan, ne. Aj, pas koji ulaze svi u kuću, ajde idemo i mi. Ulazi u kuću. Našu. Glavu, puno ih bog. A daj, fuckeru, jedan. Marš. Vidi on. Ne isplati se sa ovom M-kom igrat. 58. Vidi ovo ubik. Uff. Kako? Lezi, vidi ovo. Sad ću ovom vratiti. Hop. Ajde, popli se gore, mamo. Tu. Op. Fuck. Viš kad nas bane lik. Aj, fuljka.
Ajmo Vista. Riješ ga. Opa, dvojicu nas pući. A da, slabo. Makaveli. Aj, fucker. I to moglo biti to u ovom klipu, nadam se da ste uživali. Vidimo u sljedećem klipu, pozdrav od Game Iskutora i Viste, čao! Pozdrav.